Entra Jacinta, vas a botar o muño a andar. Bueno, pois a verlo. A ver. Pois sí. Claro. Está Jacinta botando o muño a andar. Agora vai botar o meio. Vou para fazer umas filhotinhas. La roda do muiño, que por certo vese bastante mal, non? Cantos anos terá este muiño? Mi madre, a que non faría? Va. Sí, señora, sí. Sí, señora. Temos aquí un palleiro de erva diante de nós. Acabando de todo. Agora facendo. Estou rascando o forno. E cantas horas te leva? Ai, leva-te-me moito tempo, por isso non cozo tanto, senón me cocíache máis a miúdo. Bueno, Pero a mí leva-me moito tempo cocer. Odina, díganos cantos anos ten. 85. E ainda se encontra moi ben, verdad? Bastante ben. Estálle botando leña ao forno. Estou cocendo coas follas de podar a uveira, porque senón non te saben de bailar da eira. Jacinta, ese carapucho cantos anos terá? Pois teráche 5 ou 6. Ben a gusto, porque... É que non fixo? Mamá, anuncia. Ai, que bonito está, que ben se quedase. Bueno, quedaba mellor se fora novo. Pero agora este como xe é vello, pero apañei un co ano pasado e deixou-lhe comer aos ratos. Jacinta, canto tempo leva a facer un sombreiro? Pois é un como che se queira de grande. Pero ainda leva. Ainda leva porque as pallas son estreitas. E ti aprendiches da señora Anuncia, de tua nai. Que fai, mira tua nai como fía tamén aí. Pero... Sabíache facer o picadillo e agora non che sei. Bueno, pero ti fala o sombreiro, que é o importante. O sombreiro, sí. Porque ese que non fixo a señora Anuncia? Este fixo mamá. O ano pasado, feica? Sí. Moi ben. Vamos a ver. Esa lanciña para que é, señora Anuncia? Bueno, para nada. Para os calcetís ou para que? No, non sei. Pero agora vale menos que antes, pero usted fía. E mire que carapucho fixo aquí que lle randea a pertenera. Que agora non hai que non sepa facer.
Ainda fazer novo milhões. A facer un novo ainda? Ei, Pois moi ben. Cantos anos ten, señora Anuncia? eu não sei. Como que non sabe? Usted quere ser moza sempre ou como é? Ah, claro. A ver, Ela vai que máis que tiña sempre 50 anos. pero agora cantos tenlo? Eu tinha 40. 88 anos. Tinha 88. Tinha 40. É de cando a mamá? 40 usted vai como a Don Lisardino que di que ten 14. Claro. Señora Anuncia non fala, ela está caladiña lá na esquina e aquí traballa todo o mundo. O forno cocendo. Porque o forno dache moita calor. É que agora te está traballando agora. Non ves? E o caso é campanada vais destrajar a cebola. E o bacalao que está no forno, na ladena. E veremos, cando veña a xente para hacer... E a que hora vas enfornar? A que hora vas botar os pás? Agora, o que acabo de fazer a empanada depois xa barro. Cantos anos tiña cando empezou a fiar, señora Anuncia? Não sei, minha amiga, que empecei de novo. Pero daquela fiaba... De moza. Fiaba no liño. Para fazer as... Estamos aquí na casa das do Velleiro, de Jacinta, están cocendo, están facendo medias, fiando. Señora Anuncia, tamén fixo medias, non? Também é mais, estou fazendo-lhe a tira ao calcanhar com um calcetinho. Ai, moi ben, pois sí. Ese se anda a brigar ben, verdad? Sim, deve. Son duros, como ferro. É duros. É duros, claro, Mas que que se van a amasar. para cozir que o pan costa-che moitos cartos. E canto che tarda a masa máis ou menos 4 así? horas. 4 horas. E antes de 4 horas a mí non che me ven a masa. A masa pa Vou parada. cocer porque hai que fazer a empanada. Porque A empanada de morcilla. A empanada da morcilla é che de vello. Agora é sereno brán, perán que se no brán. Sabe ben, Faves o mismo. sabe ben. Agora non. E a fasa? Fago che de morcilla é máis de pescado. Porque eu son che moi lambeteira. Que rica, verdad? E quero, onde claro. E podedela cenar, non vos é fuerte? Non comemos che ben. Xa estás empezando a barrer, non, Jacinta? Está quitando ainda non barra. Agora sí estás barrendo, xa non, Jacinta? Para botar as bolas. Moi ben. Canto tempo tardarán en cocer as bolas, Jacinta? Por aí media hora, ainda non a levo. Ainda non a levo. Moi ben. Que non vou. Atásme. Que lle puxaches esas vertiñas aí? É que non teña moita codia para que se vou de brillar. Ah, bueno. Agua pequena. Está facendo unha boliña na tinta. Pero vou a fazer moi pequena, que teño un pouco a masa. Non fagas moi pequena, porque- Non sei. Usted che non mellor no pan. Ai, sí. Sí, vou logo que enfría, despois queremos mellor no O pan. sabor no leite sabe moi ben. Ah, sabe, con leite, pero non queda moi pequena, pero eche para comer o leite cortado. Pasa. O que está aí colgado que é? É unha queixeira para curar os queixos. Inferno do inferno, tendes de todo aquí. Home, logo, pois, é perto do xe morri. Temos a Jacinta sacando a empanada que xa se coceu. Caramba, que empanada rica, mi madre. Ten boa cara polo menos, Jacinta? Agora, como diste con viñiño... Está, mulleres. Bueno, está lle dando fin á cocedura, Jacinta? Agora hai que botar o paso ao fundo. Bueno, pois fuches botando días e é todo. Home, non empecé tarde. Aí vai direitinho. Pa. Ale. Moi bien. Ai, que Estás lle botando a bendición, non, Jacinta? É costumbre de toda a vida, non? Bueno, chegamos ao final, Jacinta. Vale, agora que saira ben cocido. que saíra ben é que aproveite. Porque se pode comer. Agora, restaurar os calapuchos. Este o de restaurar o liño. Este o de ripar o liño, tirarle a bajaña. cantos anos tens, en Argentina? 87. Moi ben. Estas como Se fixe ao fus. anda, é para que? Para para a lareira. Esta sábana fixo mi madre, é a puntilla, é as letras fixenes eu. Cantos anos ten? 82. Caramba, que mozo está, Estou mozo. A ver, está mofísimo, mofísimo. Agora estou soplando no lume co fuelle. Ah, vai ben, moi ben, estupendo. Que máis queres? A ver, o que queira, digo usted.